秋葵，我们吼，秋葵，秋葵mana 秋葵，我讲说的，要做本，要做本，要做本，韩国秋葵好，要么差不多韩的有一点粘稠的哈，要做本韩国帮炸kuran，ya ya kungangan pang kira kira kira秋葵韩要做本。ya super oh nanay anira ako在卡边那后面你需要你那个记起来 YACOPEL 呀 super 呀 super anira ko mapanay masarumay angangan pantal pa ini to kuna秋葵hananay 哎，上一次这个秋葵有提到吗？没有，还没有，因为没有名字，对，要做2号，所以它种植的时间在什么时候？个是那个个。现在以来都好，可能是那个夏天的菜，你等于好个kita nak tina salai kakao， 秋葵也在什么时间可以种？Kasinawan, kacarangan di Paluma, cuma kumapanaay. 哎，吴慧昌老师，你不是在种菜吗？白年我干咩都要做不了，那秋葵什么时间可以种植？那个丁不进喽？哎，你那个上次那个老师叫什么名字？他应该很懂这个。哎，没关系，等一下哈，你那个麻烦爱好可以一一的来提供。麻烦爱说李老师，秋葵的都。makan itu Tumuli anu tahu ke? Di Panos. Ano kuman bisa ya, di Panos. 河山跟它秋葵的哈，秋葵它有这个药，它可以当草药用，秋葵，它也是中医草药的一种材料，秋葵很耐，好，没关系，待会儿呢，如果有想到的哈，可以我们回过头来一样来提供这个秋葵的这个生长的种植的时间。哎，然后过嘛好。国内在那好个rara的一种叫特别特别给好，特别啊，那很不过瘾呀。你们切豆吗？切豆吗？特别，切豆。我还没算呢。来，你这个是练切吗？切豆。特别。哦。特别。那还不能贵。
它就是那个血统好，的被李老师的背对，那个李老师的声音比较清楚。是吗？我这边有点常常被摔，没关系，我听到。ya tapi ni kami memang kuih ya. 雀豆，上，雀豆，我好嘛说过你呢Rara，对，它是扁的嘛哈，对，扁的。Sabalam tu hak mahal. 好 Sebab zamur bintang-bintang, okay? Murah, Yang lalak, Rara ni lah. lalak ni lah. Ira kumi pasal mula itu hak lah. Hai, selesai. Itilai awal ani ni, itilai kasih nawan mungkin. Ku Kacician ni lah mata tu. Kacician ni lah. Mata tu telah paras. Yang paras yang tu. Oh, tu paras dia. Kira ikaralu dan ani hai kasinawan to cito datang to karalu dan ni ani kumat asai taira ikaralu dan kami jauye bisa sapal kumat asai to datang tu mama ana datang hai bisa sapal to kumat asai dia sumat to kurumi asa tayang kusuna motara sumat to 比较会有那个雨露水。Una tepe hana nai orina to piti hau mak paka ni sangat ku aman mako nai mako mi sahak sani kamulani tu tepe to rara ni dah soai tu beras tu sang tu mamang香的， pangsis apa nak kena pangsa ami tang tu cuma sama mana datang ai unin ana tepi ana ni mau sapayuno zong yi hakir不然tepi sana也后来tepi sana 它是长得什么形状？扁扁的，扁扁的，哎，绿色，它会就是成熟的时候就是绿色的，就可以采了，是吧？好，是不是这样？老师，那个在一个蔡中涵那边，他是写扁豆，应该是一样的、哦。扁豆哦，扁豆。应该是马扎tu nu parang soal kira pintu kan tu, pintu. 是同一个，可能是同一个。我提出一个哈，达姆拉还没有讲到哈。达姆拉的，吉亚也是可以上。达姆拉，喂好。Tamurak. Hai, tamurak. Hai, langkua. Tamurak. 也可以说吉亚。也可以说吉亚哈。nu rumah. Saja ha nu rumah. Pinawalan. 东海岸都是这样讲的。东海岸讲，北边的，从成功这边北边叫达摩拉，南边叫吉亚。那你们那边叫吉亚咯？没有，我们是北边的，对。我们是吉亚。分得很奇怪啊。以后我们要有统一性，吉亚就达摩拉。Ya kalau wawai kami hau usa satinaku nila tura fainayan mati utamurak wawa mila la tala cuwa sa tepat chihuahua tanai ira ira tu tu nila ira tu ku ci nila san sing sani mapatai sa tao to to ay wawa maminto mihi terai
Neneng terawa mak ni lah. Ngaya kena kumpul ni kan. Oh, upaya ini tu mari tengah tu saka malah tamlau. Mesti tamura kewawa satu. Tawan tu kan. Iraw ko say hiaw rara. Hakano o suan mo to asay ko ni hakia jingan ay hakia sa piso say sanay. Susah. Ay ka sus ko tamdo ako Ai man to man tu rara. ai Piso say sa kurang nganira kanu. 答案吗？ 不是 pataan ko ma. Makataan ko pataan. Ay, iri ko pataan. 呀，这这味道不是很好，我答案。 susah ni. 别蔬菜，哎，如果那都你刚有没有在字典里面别蔬菜？没有听过的，可哎，是那个到吃的时候我就很会放屁啊。啊，马拉苏我么大菜，哎，阿拉拉很好吃，很好吃，豆的豆类的一种。你当当初你还没啥看到过呀，么大菜？哎，那应该就是这个才对了。这个巴扎萨扎姆尼了，真的。 Tenurara saan? Oh, Kaliling ito po. naniwat, 绿豆吗？ Aur, ansa, misang hanto no kilang. 汪老师，绿豆吗？ naniwat， 哎，王老师，哎，哎，白天还是是说，绿豆嘛？哈哎，我怎么还没有声音？你刚刚开始。 ，naniwat， 有吗？我有。哦，哎，好，哎，白天啊，哎，王老师， apa tengel? 没有音， Awak, Ni sengin mo? 我也有 awak. 有一个。他怎么会听不到声音？ Oh, ini ha. 有，上面有音量的，有啊，有可以到。 Oh, 听到 有那种。好，哎，王老师，请讲。 Irato, 来 matengel. 来， Awak. 那你把那你说， Ai, 白天好干咩？ 别蔬菜。 ochong lai, ochong lai. 他的麦克风没有开着。这个李老师的声音很出来。有一点点。王老师的声音没有听到。 对啊，就是你音量，你有帮他开音量吗？有，到了没？ 我有听到声音。到了，你看， Irato, 到了。 那个有听到吗？声音没出来啊，是他那边吗？ 好，啊，哎，现在就给他王老师， Irato. 哎，来到，好，谢谢，哎，你要说，哎， Ya swala ko honi. Ya naniwat hanana yo ha. Irato ah. Irato, 你我， Arito. Irato，哎， Ya tevi hanana yo honi ha. 它有绿，ya pudat nila ha， 有一点绿色或是紫色。 哎，好， tevi hanana。 对， 哎， Ano kumanto ya tevi hanana kalitang ha。 连它的皮都吃了，给ano maikesai to hao。 Saya kakan kia maikesai。 哦，أنا مسافر ساي حلو يا تفعني لا يا Ay, ya tevi ni raya hai. Ano ni akikan to irago mahanay. Pudat hat mi fuhci. Uya lalu maay to niya manhan mi tapang cakuto kalitangan. Kalitang还统称都是 kalitang Ay kalitang kya sinira an oya matay ho mi pitpitan ho i tapangan ho. Gilan saverhan ma kya halo ya tevi ang kya iranan. Ci. ya 去你来什么时候你给体力老师我说这个统称不罗rara，哎， Rara sunay ke tongchen na. 哎， Oh, mi sakuhao san uya kaangangay kalitang ya naniwat hao. U kudashing hao mi vurwa kudashing
煮汤的都叫拉拉了。还哎，王老师，嘛等于就说叫别说晒哈那来。Ya, halating ako, ilama tingin ako, tsaka halating ako ni kaya ngano matira kalitang. Ay, kasok kanan ko niya na别说晒。 Kaso kanan. Siya po daw. Mukay kalita. 别说晒。Susay. 有，对，吃的时候会放屁啊，是很爱放屁，不是豆不一样哦，它就是跟那个哪个煮在特一起别，很特别。它这种豆就不能跟这个特别煮在一一样起，不是煮在一起，特别安的呢，蛮大，我觉得可以摘，连那个外壳都可以吃。别说晒不是很闷紧的呀，别说晒。 Kegasaan, Masan, kutufik, saya ke kalitang, saya ke hanan, 哎，还mahanan, kutufik, kalitang, kalitang, 哎，我的当本还这个还吴老师哈，还有林老师，对，kalitang，这个也，反正kamu tu tidak ya, Li老师讲的，别susah hananai rara. oh, ye nu kalitang to, ni ka, Macam mana kira yang ni? kapit susay, saan kini ka pangangan matuasay, 有我们流行。 Urana na susah hananai, macam mana kira 它的长相是怎样？它的外观呢？ urana ka kalitang, 哎，不同了，它的那个煮起来不同了。是，它长得是什么样的情况？你形容 Ya, 一下。 masa segala papara, milalas tu yang. 哦，它也是属于藤类的。 Ay ko ting iruma si irago na ka ten. 哦，呀，今年了，点哈，Hay. 几福利我几了，哎，有对有斑点的，白色，因为本身是黑的嘛，有白色。太近了。那我们吃只是直接吃了的了，蔬菜，可是有了像你的形状，我忘记是长得怎样。Mahal no kuaping ko piasusay. Kira ko mapanay how itini Kada numpang Pampia. Tira kan. 没有声音的屁，都是有声音的屁，马豆子有声音的，对，就那个有声音跟没有声音的。这个名字不错的哦，起这个，它是多类，多，对，它是多类。susay就是会放屁的豆。它这个没有国语的名字哦，我们不一样，放屁豆，放屁豆，有声音的屁，就都打，没声音的selesai ah. 就是讲嘛。 Ira ko mapanay how itini salay kaka ulau to man ano holam ko pesusay ano pa kanya antena ngano soal no coping ma ka lingsa senting 这怪说是个，别说噻， pesusay
sama mana ila kurihom. Ay. Oh. Uriham kurihau. Toy. Uriham Puto macam Kalitang nga puto. oh, rihom hangkura. Ay. Maisang sila Pauli mafitrak sila. Oh. Yang kalau kita tahu, suto adalah naga bataan. Bataan. Teku bataan kena rihom. taan rihom kurihom. Oh. So sanggeran macam rak. Uman kia biasa saya sanai. Kaping. Nuku aping. Cekura rihom hakia. Awan kuno kuaping ahya asal tura pesusay. Nutada pang cah balitan kira kuranan. Ya si nilai he said. 对，黑色有花纹呐。有花纹。对。那你呢？别出声，瘦豆就好了。瘦豆。Oh, teku naniwat sakura, naniwat. Naniwat, rihom kurihom. Oh,是真的。 Bila aku mahal dia ni dia bataan han. Hai, suto. Bataan. Bataan. 光复豆。 Suto aku nak. O ya rihom hananay, masama na ko chinira ko ilo-ira. Ko saka ko tingan. Oh. 浅黑色。对，浅黑色。对。挺黑的。 Awa ko pang wanira. Iraku awai. 哦，浅黑色 ，OK， 浅黑色，它是浅黑色，对，最起码了解这些就好了。Sa mi paluma tu na rehom atau bataan ano san unani watsi itira pula hakwa fuladan ami paluma uye tau cie miso dame kacang. Ya, kai kecahrangan paruma. Oh. 夏天呢。 Kacang paluma hakwa acik. Syakti cirai kecahrangan tu mengatu fadat gurumiat. 也就是冬天夏天结束的，夏天种一个，秋天收吧。秋天收。Dulu aku dan ku kahyan nila kira. Dulu fulat. Malupit cirai itu fulat. Malupit cirai dulu fulat tengah saya tira rumah mihacan kira to iye pan. Deh, wisatapang ko 夏天一天把rumah saya ka fadat kurma kira. Lalu ulan tu mengau terkir wisatapang tu baru. Oh, wisatapang tu baru ko Tatapang to kacahrangan ni paluma. Hai, lalu ulan ko saputo. Hai, pipitan. Hai. 差不多也是比北龙安就给了。秋天吧。秋天。秋收。秋收。哇，大好不飞龙。哇，大好不飞龙，就这样bulan macam Saya aku palapatan. Saya aku palapatan. 就在aku palapatan. 一季而已。一季而已。只有一季而已嘛。在palapatan。
Matia upaluma tukulasim. Maharap tu di rumahku mi anip ya mi hau upaluma tukulasim. Ayaw no pipanay ni kulasim to mo tengah. Aku apa rumah? Ya aku paluma. Tapi tu过年后了，在一天 Kuno kulasim gura. Kuda Singapura. Kuno kulasim gura. 那姓什么时候种？什么姓？ Maharap ni anip. 然后安利， Ai. 哎，安利比有2级啊。 Uno 是年后了。 uno dia gura 他夏天的时候就拔了。一期。 对，一起。 早期 anggur 晚期 anggur 第二期，早期 anggur 第一期。好，akhirnya honi ilai ku painnya tu pakai tepe, pi selesai, nani waktu, rehom, pataan, ai unian ai nu kali tangan种子嘛哈，压什么黑豆啊，刀修，刀修，你们叫什么？刀修啊，刀修，刀修还是刀刀修？修，在保路嘛，我们asal itu 刀 gerai。修，到很多呢，刀修，整个山上都在种啊，还有那个什么比较大一点的那个修，然后那大水干面，啊，做不来呀，那来。刀修哈，还有那刀就在保路嘛，我们asal 刀 dia 修 hau。 黑豆， Tangtangan kumatire hau te kumatia rumah arara tangtangan kesakanan hau ataka kai pura tau jo ne sabu ai所以不太重嘛的asai pakai tauju 刀修， uno 还有一种比较大力一点的啊， tapi baru mak matu asanya ayo 那个叫什么？ ai 拿泥巴走。 ni wato pura 绿豆那你问，那个长长的那个豆叫什么？ ah 有个改 kamu muka yang mana? 那个 Kalitang, kalitang jadi kalitang san, ya raraya ai kami sao raraya ai sang yang ni saan kami, ni saan ai sa ane pawali ane ai, maki sia ma akike sa kwao ane kwa ka sa sana kurang ma angura matira kalitang kamu kukai susah sebenarnya kalitang ya. kamu mukai ha, taku kamu kukai kura Saya rumah kamu kemukai. Kamu kemukai. kalitang 然后木木案呢，据我了解是，他没有给他放那个支架了，直接摊在那个地上对对对对，真的整个都是。 kaya kain umaanay kimukay. oh Ini ako to. oh Tang saya sani. saya aku kamu kukai hao Tang ni papalawian. Kaya kain kiran. ai Kimukay sani te pakaya kain. Ang sana punar sira. ta palapas ana mi lengau palengau okey 好谢谢 Hai hai. ira aku rumah ake anu datang nu pangsa anu ira kabanaan hawi aga kaili kita Hai hai. ira hau kia ya kaya ai kami ya kau hananai kau okay 高高， 哦很像扁扁的嘛对对扁扁的很长的玩绿豆嘛，这不是哦很长的哎高高高喊呢高高，很像那个镰刀镰刀的蛮好过啦它，的形状不知道镰刀什么白玉豆，看看，是吗？白玉豆，哎，查查看高我家那个 mana kamu au tu lah kemudian apa kamu au sisi 豆吗？还是 dia 白 na 玉豆？ masa kau kau ai kini au raya
matu tepi tak lika raya kunira daw dira haw ta ake bakit matira kalitang turanan Memang kita kemite, betul dia kalita menjadi bahasa itu bawah. masa kau aja misal 장가 Hai, kalau kalita hai hai, mana kerana kalitang turanan Puno kalitang kalitang sang kumata saya kasa. oh huni raja sisi kau ane masa kau ay kira sa kau anto kuno Mi na hari anu me raral sirai wisata pang mi mana mi liwali witirai mi pacakatan caranan kira. oh hai taga ura kalau nilai masa kau man anu pangtak ura ngangan ura kalitang turanan Kuno saya ka tengil aku tu kalitang kan biasa. kalitang aw Hai, aku kadangan anu用那个象形字象形字的高anu itu kira不能多，那都能apa 不是，可是它是像那个镰刀一样，它是长长的，也不会宽的，有点弯了，有点弯的。应该国字有，对吧？应该有，很像那个六月的时候什么花？茉莉花、凤凰花的豆那个树上的那个，makan马拉桑哎。有那个也发地地里那个他说有种也发白米了，结果当没了，买多了一个包啊。老师，我问一下，我们以前有吃马铃薯吗？马铃薯没有呢，没有马铃薯，所以这个是外来的，那个是引进的。哦，马铃薯，对。你呢？菠萝蚂蚁，宇宙有一点像哦。那个旁边的这个，在左边那个，那是多大那种，我们看不清楚那个。很大。多长？它不是这么长哦，出现了它这么长，对，20公分，差不多有到30啊。刀豆是吗？这个有刀豆，那个刀豆有刀豆，不是刀豆。这个菠萝蚂蚁，akhirnya那个mana ada？它有那个苋菜的，它水苋菜的。还有Cina Usar，Cina Usar，你去跑路，还我去跑路，sakit ini. Cina Usar，ini suku kalau hai Cina Usar。Cina Usar 那个苋菜。苋菜Cina Usar。哎，Cina Usar。那苋菜耶。野生的。Cina Usar。这是刀豆。刀豆大概是。应该是刀豆。对，那个对。刀豆。蚂蚁的时候有人在连。关刀豆。对了。还有那个mata tulung bos mati ni. 刀豆。Yana. 刀豆。Yara raya ai. 那中文是什么？ Masa kau-kau ai. 是 abis 呢。No
kalau di tahu to hanira Kau minta bangsa ai kau hanira masa kau masa kau akal itang no kolam no waping ai tahu to hanira hanira mo kai记起来哈，哎，够了哈。Macam tu kena no tampuk ha. 就是镰刀啊。镰刀哈。rumah saya kaya sina usalay no. Ito pangsa kami sina usalay. So ano kanan talimpin kanan tini ano kanan tahaw kira sina usal. Yan na sina usal ira ko 有一点带紫色的哈。有紫色两种了，有两种有白色的，有紫色跟那个嘛，那个对绿色的，绿色的比较好吃。紫色的比较好吃。哎，不是这个爱，哎呀，不是这个爱，哎哎。那个他们在那个去这个爱那个啦，哎，no niam tirai, untuk tu sina usal. Oh. Sina usal kan. Sina usal nama. Sinakusalhan. Nak usal. Saya kemudian Nak usal. pasal kami suka bersama dengan kawan tu. 没关系哈，你那sina usal 上面，它也是药材的，它也是药材哦。你们那个电脑上有没有说它是药材？因为它长刺的时候，它的梗啊，可以拿来当药材。哎，它长刺很粗哦，不知道你看，你拿上不知道呢？好吧，那个因为我有问过当然你中药材哦，那么不亮，他说是那个长刺的那个像苋菜，野苋菜的。哦，原来它是也是药材，主要是它的底下的那个呀，你看，拉米米的，哎，有sina usal kurang hau,哎，dia tu guna sina usal, dia hau kurang mak akia. Menangkan mengkong. 陆桥已经有想过了哈。可是我刚刚有加一个 emoji， 那个 emoji 可不可以算我们的菜？ emoji， 三胡椒啊， bisa kamu itu kurangan， 也是可以算了哈， 算是我们的菜啊。Macau ano Kaya tu. Macam malu datang haki abang laus. Imut imut. Sa datang Jakarta ora imut sana na nunita hao kena kaya sudah Macau 不一样。Kapan aku imut no bangsa masa 有一点椭圆形。Nuti terlalu bau. Saya sapat sabola me icep. 也是圆圆的。我看到那个光复那边有没有？有椭圆形的。哎，raw rin. Ay, raw is pa lang sa kaya ko yung jangan. Maitang kira 它也是圆圆的。它也是会变圆，所以那个 M 是不能当菜的，只能当配料。对呀，只能当配料。你可以放在那个有没有？很好，我这个好当粉，可以弄在那个叫什么胡椒粉，对，它是胡椒粉类的。对。哦。Masalah itu kaya hanglu ai, lo. 我爸爸no kami好，爸爸no rakas kami 好不一样 ，rakas 的比较盐一点好，头盐，对对，那 emos 比较细，长，而且比较它不是宽版的。Orang menangani soalan ini sekali. Hanglu ai.
那国语是不是叫川七？落葵，这个安呢？韩爱落葵，陆葵，韩如爱，它长得怎么样？什么黄菜呀？什么皇宫，黄宫菜？菜是韩黄宫菜，是哦，哎，皇宫菜哦，那还no帮咋过来？皇宫菜，皇宫菜还在这里。黄宫菜lo ada sana ni kata-kata di pelan ni kami. 哎，哦， Kalau yang kurang ya ci alang ya 也是黏黏的。di sebelah ya me. 哎， Yang kurang, 韩国来，韩国来。 hai. 哦， Ya dire pada tengah yang pekanan ya Hong Kong菜啊，那种。哎，皇宫 ya 菜， 是吧？ 皇宫菜哎，他们的品质还是不一样，同啦。不同哦。哦，嗯，可是它大片叶了。对对对，啊，你也都讲啊，对啦。嗯，以前都是小小的。对。如爱就是落葵，落葵。那种是容易长哦。韩国好。呀，川七很难来好。哎，我nhà lo niệm o likrun han 哦，李格伦， 对，还有 likrun han kurangan nau han i 在bahasa man han 往下垂过来嫩叶加芽你呢，它不会往上爬，李格伦呢？汉，还是 likrun han pangangan tu mati rai 就是川七。李格伦，哎，对，下坡菜。Kasi lagu mahela tengah itu ya tali tali itu呢？ jatuh 我看看，一头呢，好吧？ 打猎好像还没有，还没有，好不好？李格伦呢？李格伦菜是什么？中文？韩国呀，那川七啊。川七。哎，小怪。Kena saya Mari kulun maju kacau. Mahal bangsa ku川七。我们古川七。就是李格伦啊。你kali saya tirai pati-patihan kami sao. Yan napapah nila ko kanan. Hang luay hano rumana na yaro ang pangangan yun ira kaya ya dikelunay hano rumah pinaulan 吃起来的时候会黏的，给没少。哦。哎，还有跟那个皇宫，它是皇宫菜了，一样。跟皇宫川七，但是它是川七的一种，它的那个豆，它那个花豆是拿来当草药的，有一种。呀，还有那个就是我的哥哥啦，一个叫什么？也丁那个什么丁啊？不只是。tukang kurang那个把yang dia papa那个家，然后过几天呢，分开，比较容易起呀。对，让它成熟这样啊。所以啊，它川七它本身就是一个药材啊。所以叶子到梗都是。那我们gamang pagkatamay tirangangan yung川七to bangsa hawi nanay agakaili pa inihaw kita mo usariga ka ano sinsito. Okay kami mango. Ya川七hanana ira kwachi nira. Hai, maano bangsa pura? Tim ya chinira.
Hai. Ya wawa kami hao. Ala tulah cinya mi kutsuvini ano limon. Hat hong na. Akau Wang 老师，那里kasangiran kura ya sucung nira picula. Terpakatingi tersuar-suar liawan ho. Ya ila kwa chino la likurun sanay. 紫 Oh, 色 likurun. 的裸地麦。 Oh. Ay, chay kakaan hao, kirami hao. Wawa o kami mi sasalamat tumatirais sa pagkahangang tu vil-vil. Ang kohong iyang. 哦。哦。那给游戏啊，还一条也哦一个梦会伊拉，还个阿兰baru kami patengel tu nguyut anuman tu ko di mata tu ni pakuyuk tu tamdrau. Hai arai Wang 老师 hai ira pakai ni senuman hasan ni ke tali saja. tali hau itu. itu tali pura tali hanan isa cuai ko kakanan nira kumakaan isa cuai ko makan nai nira Sau kira tulamit. man Papa atulamit sa ko sau. Tempo itu. oh papa tu lamit cai ko caka kakaan sana ni itu Tali hanu mata asai. Ya iya nira. nira kecil nira tu anu kunga nira Ta ya kenira hau lulu hanu mata asai. Lulu nira. Hai. ira yang nira ya Hai lulu hanu mata asai. yang mai jangan yang ketinggalan tak apa. nunyam itira fahok hanyam Sahih. Jahit. Kan. Akika itu diakikan. ni akikan ni fahok angkura Sahih. sahih sahih 就是那个芋头不要的那个露露就是根。跟那个干掉在里边就干掉的那个叫杂的。嗯。 Pahok kurma. fahok anu niam Hai. Tadi kira pahok. fahok anu yan na lan noy ya kunga nira utari an kiran hau Wang 老师 mah nu pakung kura kira lulu anusan anu fahok anusan kunang namo Oh, hai. Matama to kya suah. Oya chi ang kya kunga. Kwatken ma. hai Tari hang korana. Ya ruru sana oya ye ping lai 就是梗满大ho. Kawai. Ruru hanan nai. Ya kawai nira lulu. Jangan tu jahil hang koranan. oh Uno satip hau tawarong. Hai. Bohok hananira kura jahil hanan nunia. fahok kan Bahok. Bahok. Pahok. Ay bahok han. oh hai kira baltar tira lawilaw hakia Hai matatas kami. makan kurang lawilaw Saya katakan kula wilau. Yang piting kau mana kira ina hari una cacing lawai mati ni kau kira ami licai kamanan makan haki lah lawilaw sana itu ya udah papa ni dah mungkin nu tadi ya aku tapi mana haki tapi tu piti nu tadi的做
那个来约了的那个一样哈。Ay, pisanakan to datang to itray umahan. papahnya satu panci. Ini ira ku pakara ko mi palmai ga ko hatini tura tali ao 有紫色的，有紫色的Nulutukura. nurutukura， Pintong na po. 紫色要ini kok tak akhir mo ko tapangan nila mangulu tu ko mi mi kur tira kungan nila makanay to Ika sangat tu pina tali sinu rumah tali kemisa sangat tan kurang nila ayah betul nila Juga ya jahit kami hau ni pada tengah ni icang kora saya icang sana cai itray ya itray umahan saka pira jahit macam tira usapi patala tu anu ulira pukulapang anu kasinawan tu hau ira pas sapasadak lan tu baru datang saya cacilahan nila pacamul tu tefu tu kulasi mata saya dia ura jahit hananay so anu kan saya kekas sacamul tu sacamul nila uman tu kumalu ikan sana mata saya So yang macam datang ke, itu kan dia. Tangan pakaput dan pada tengah dia. Yang ni mai jejang apa ya? sacamul Haju cari je makapai dia tali kira ya tapi ya kira yang nyala ni lagi. Terus orang ni nak nengalah ni lah, kan thang lah. Mà ya to kia có bu yang Ya jangan kan dia. Awal itu ko acing ora dah kan suku asisi ko sa ai awal bukan itu lapang tu asisi kecilan kuranahan hau utahil utafu kulasi patay tak anu siri padam zaman kira ini sok kanan pasilut satu pasmai ada kanan salutan Ay patur ka ko ha. ai tu Ay ichira sumachi di cincin singsi umangku sirau umangku micilahan umangku kilo atau linalo sana hao nyalo nyam uya linalo hangkia misalnya honi ya sahih udasing tevo ulah tevo au mantai atau tantangan atau kudasing mantai tantangan uya sahih maicangai tantangan dia cilahan arun tali linalo hangkuranan soani li jingxin hon lao si hao aya ho ilaku ya vukah nanai mapacamur tu vukah uruma tu ku kakakson numatirai buka numan no siri no mancor Jirami cato awai tu ku tama mi azopan jeng tu ucira tini vakung tuzungnya misakiro misakiro iyang dinaro ang kumahanay naro niya lalu kena ke tak yang ini
撒给路的意思一样嘛哈。对。哦。来，王老师。Kira aku rumah adalah dengan hau. Cuma aku rasa. Aku was tu bermiawakan su. Ya pahku hanana irato. Aku ira itu. Ira itu. Ada. Tuku kalau tuku yang hau. 我们先休息一下，没事，ira kita mulai. Kita raho misi. Ano masuk awal hawi pinanum ho. Ano ni 8:10kita. 我讲的一个部分就是这个tarik hau, harap tuku no tarik. Nah ni nung ku pangcai mafan ai mi sahih dinalo han kuno rumah dinalan hau daga kamakan yana naga梗叫你今天也有把好很好，马上过来吴老师把好看把好看好，露很多呢，李老师，好，我们下一个词汇，下一个菜类，然后guru mak akia。你在跟你去个时候你kakurut tu dia. kakurut， 嗨，kakurut。有一种菜哦，它是长长，然后像杨桃的，然后边边是那种锯齿的那种。哦，麻辣，好，讲过了。哦，嗨，不好意思信燕老师，因为2个礼拜前我们也上过这个。Badas，那个好，谢谢你啊。如果还有其他的黄地豆呢？mana地豆？地豆就是黄地豆。哦，地豆就是 Badas。啊。Badasan kuno rumah hau， 哎，好，谢谢心怡老师，还有没有其他的？后面看刚才老师讲的kakurut 有分很多种你的方法。kakurut 轮胎鞋，还有那个然后kuno比较长的大的，你们你爱好，然后kuno kakurut 还有那么慢哎。野生种的哈，野生种的，大家kakurut比较方法。kakurut。中文野苦瓜，正是野苦瓜的话，那个小一点，那就好吃。就在我的认知里面它的野苦瓜是经过我们现代的人让它在剪接，把那个灯罩号变成大的，大概都够。轮胎也是它也叫kakurut，因为它是苦。它的名字是达雅利，来你们懂吗？达雅利吗？叫达雅利呢？不是它苦的。因为它很像。哎，王老师，哎。我呀，伊拉叫包啊奶奶。包。上一次没有讲到哈。你讲。mana hakikat包sana henla kansa。好像那个 wasabi 的味道。呀，macam wasabi ai。包啊，不然。包。中文呢？你kalau kau ni dah ini wasabi bunuh-bunuhan hau。刚刚做完饭的时候，Angus 不会，我也
Dan sasi wasabi kadah. Oh, akhirnya, bau angkuran. Kira fununan aneng. Terus, 包 PAW，然后加一个那个瘦，爆，它是一个慢的爆炸出来了。它没有什么草，知道谁唱？不是。绑在那个骨前的。对，就是有一点像那个wasabi 的味道。对，吃起来像 wasabi。有那个芥末的味道。对啊。汪老师，你那个那么香菜嘛，它有香菜挪啦。可是我们这个是野的啦，野外的。野香菜。像那个像香菜又不是香菜，蛮很多人嘛不给个。Malu datang lu minta pangcahuran lah. 我觉得这个。我们不是这么多人啦。蘸酱油啊，请问一下，我有问题，请问一下，它是长得什么样子？是长得矮小小的啦，像草皮那样吗？草坪就是矮矮的这样，很小。对，它那个哈，在水田的时候，你犁田的时候哈，犁田或是旱地都会长。那个矮小小叶子小小的哈，太老了就不好吃，它嫩的时候吃起来很好。我知道那个它的学名叫细叶碎米荠。叫什么？细叶碎米荠，叶子很小很小，然后长得很矮嘛，差不多长1公分那样子比较好吃嘛，1公分太短了，1-2公分这样啊，小小的，矮矮的。它的叶子是不是长得像芹菜的叶子一样？对，芹菜类。对，它叫细叶碎米荠。这是什么？国字，你能不能打在那个讯息栏？可以查得到。好，有了哈。好，谢谢。好，谢谢 Kerry 哈。刚刚还有讲到那个芹菜，我们也有芹菜哦。野芹菜。有一种水芹菜。对，罗包含了念，罗包。高粱的哦，在信息栏你写一下。沙皮菜。来，然后给它水芹菜是。有芹菜。芹菜是没有，他现在讲了一个新的那个名字。它分得很细。很细，没有听过，也吃过。真的豆里边啊，种花啊，就会长。但是我也有发现到哈，在水田那边哈，现在也是有一种很像那个红萝卜的那个叶子，红萝卜的叶子哈，它也是吃起来像什么，像那个刚刚讲的爆。它很辣，它跟那个比爆还要辣。我想跟大家分享这个，为什么？因为这个真的很好吃。高老师那边常会有。它长得那个叶子哦，像那个红萝卜的叶子一样。好，谢谢。Ira ako rumah kawan datang akhir. Ira ho. Hao. Dia ho hao maharak mi anip hao. Pi kapan ayaw na pi kapan hasil pi kapan ira murengau ku matira datang itira I vacal inanom.
蛮好的，它的叶子哦，这怎么讲哦？那个很光滑，大概10公分以内，katakanlah你啦。哦，看起来，那个名称叫什么吗？包完刀那个有那种的菜。bawang tu cerahan mata asal gitu. 蛮好吃的嘛，对，它长得很像葱类又不像，像芋头又不像。Kira kama tira tateng mana no? Cirahan kumatiray, cirahan. Ay, cirahan i matengkanan. Kalau What is the K 吗？阿卡诺，不一样。那么林老师，你就林秋香啊。很像是这样，阿盖这样啊。还给了，好，谢谢秋香老师。小的像一头，阿看呢？kurang。iya Aris pada tikulun tayo hon ay dia pakai dia pau hanan ay hau sama nila ami safulan hakia sa nira tapi nira dan cirahan sa kabiyan mata saya ayaw gesaw. Kalau cirahan ami sa ira pau hanan ay yo cirahan bagus murid kami pun murid kami sa cirahan apa bahayan pada namun tu anira mana sa 最基本的就是努力产者不进来。谢谢老师。우라 악악 한 나이도 하는 데. 中文意思。Ma no kolam kira ak hanan ay sa. Kira kumapanay akia. No. Ko sinsi dia. Ko sinsi ko panay dia tu orang. Ay kira Tanu panca sana ayo guys sini mau itu orang kira. Kira ay pag tingnan ko kina ini tadi gua sini buksi. Hai, kira oke. Hai, Pak ini oh. Oke. Oh itu. Nah, aku rumah latengan akia. Ya, itu yang क्या क्या बोलो sana kilang क्या इधर पालो निरा हंसन सिंचे निका में fulus ya fulus hanya fulus 哎可以当盐巴，那沾盐巴吃，不是雅基那个面好，雅基你了，一粒的，就是有带一些盐巴了。我跟去那个煮那个香茅油的时候，没有盐巴嘛。那家人家不是山的那家，养的不好，几代。然后我们小孩子也把它当做那个水果咸咸的给它。甜咸的。哎，那个Fulus 好像，哎，Fulus。
还有一种是福禄斯，普鲁斯还是 plus？我们那边叫 plus 嘛。那个它的那个树干可以做那个刀鞘啦。轻很硬吗？不是，哎呀，不拉着，里面中空的，里面不乱我知道了，你讲那个，对，就是有一点像那个，就在那个水类似保利龙那样的，边哦，有时候就长出来。福禄斯 ，FOLOS， 有英文kira suar Quran。福禄斯。因为那个我知道的是，我爸爸去采它的花哈，然后就粘在那个水里边这样，没有尾巴啊。就用那个来。就给它咸咸的。你这样讲我就知道，它的梗哦，差不多这么大而已了，不很大，有的很粗啊。中文名称。什么呀？罗氏什么啦？罗氏岩肤木。你是说那个盐巴了？罗氏岩肤木。很像，那个我记得也在填调有。罗，可能诶。出来吗？有，来点。这个罗氏岩肤木。罗氏岩肤木。中文好像盐巴的盐，盐肤墨还是什么？有那个。那都好。那都朱璇老师有列出来哈。谢谢。很聪明的老人以前哈。然后rumah dia. Akhirnya itu kekan bangsa dia. Sampai中山那个，我看哪个？路桥好像没有，路桥还没有。那个小小的鸭，小的那个葱，不是很辣吗？它那个圆的啊，那个什么葱？我Mamusa anunya Mamusa yang球路桥Mamusa ya 圆圆的，可是它圆Mamusa 那边在卖的时候，它是一粒一粒的，它没有那个。有没有国语的名字？越小越呛。那个怎么拼？呀，路桥呢，就是路桥啊。Dilakukan dah saja. Kira memang Mamusa anda kami. Yang kenal bangsa. Ai. Lokyo ko chao. Nu rumah ai kurang. Nu Taiwan ko ni. No bangsa ya raw kami. 你觉得以受封的越美，那个呀，路桥上马上都一点来谈到小小明，那个小小很辣。越美那边会产那个，其他的地方长不好。那bangsa kurang. Kenal bangsa Mamusa Mamusa 简称为Mamusa。
都是用形容他的那个样子。这种会不会有人会写这个？所以malu datang lu bang ki ayah kena alam musa tunian juga kalah cira. Ya mau lah i tapu-tapukan. Juga kan就是 tapuk. Pada datang ni kalau mak kira na alam musa mati lah. Apa? Ni paluma cira ya tu apa ni paluma kira dia lalu udan ko di paluma cira nam tak pun itu kalau udan ano fetsa zau ano pada tu tu macam tu kenal tu kadang ni lah ta chỉ tiếng là hậu giờ chỉ长就tiếng là短几你看你放一颗两颗两tiếng大概bapak ni masa kenal itu ta daerah tu iksan ni lah hậu mà ya tu bapak ni lah awal tu bapak ni lah angar satu tu tu kurang tang di manggu kalau anak tidak apa sesi bila kemapan ayah tu na ama Musa anak naik kalah sirasan baku tahu pakai kena pangsa kena pak 刚刚现在那个图那边我也看到，我看过了，也吃过了，kalah Ama Musa， 它属于那个葱科的，但是很辣。那用阿玛木萨来讲的话是眼。阿玛木萨是眼珠的意思。眼珠形。圆圆的、小小的，上来过来阿玛木萨。形容像眼睛那么小，阿玛木萨。Teman awak ku sisi ayah usaha mercat ama Musa kira san baka ama Musa anak kira ku pagangan tu lengau no kina ira葱科猪葱啊，猪葱啊，伊拉都kira猪葱anu bangsa anu no orang bangsa murah tak猪葱哈。那个伊朗的猪葱有没有？他们是名产，他们也叫猪葱。伊朗的卖给那个靠塔东乡的，那个地方。那个又不一样，我tapang atau papaku kakak nenola 猪葱sana。Ya ama Musa na就是ya imumura yaramit. 我这个masa rumah ikuran nila. Ni tahu bangsa. Rumah kia 猪葱 hana no Iran. 我kenal toh. 他们叫猪葱啊。可是我们讲的阿玛木萨，就刚刚李静静老师讲。Mercadai ku kalah nira hakia. Rumah yang kenal no bangsa hao kalah Quranan. Ya ini itu maalawa itu ono ya tu Quranan. 改良的多好。那个葱很多种啊，还有葱很难的，anu ya kenal no mita o bangsa hanan ne wata. Matia tu wasabi kakalah.
然后巴鲁马马蒂尼哈克，那哦，啊，叶美那一带最多了。就刚刚对了。反正我搞一条以受封的月美。Kalau dan aku sepalu mare san. Hai, Pak Yana pakatingrai kini italai hawe. Kira ku ni para rai tu sepalu mas kira. Nira ku bi palu mana mo. Oh, yang tu min pangku se sang yo. Kira ano silimau tu tara di kalingku yang tu min光复市场。黄昏市场。金海老师，嗨，马佛罗头给他带以安巴拉邦慢慢烧。啊，慢慢，sepuluh kata Cili 老师、吴老师，今天马路爱信息，博士都不是都的，搞多的。嗨，谢谢王老师，真的这个我还是。你真的需要有这样的那个种哈，然后rumah akia， rumah datangan， 然后rumah kenawan， 然后上次有没有讲到紫菜？上次有没有讲到紫菜？紫菜。Karuangan， 是备菜有上次备菜啊。哦，那个叫备菜。小王爱有。哦，备菜，紫备菜啊。珍珠。对，Karuangan。ya Runi， 丝瓜。Runi 丝瓜。Runi 上一次还没有讲过哈，Runi 丝瓜。你念的过来的更多人好。Runi， 然后丢力还能来吃瓜。哦，丢力按kono bagong。在我呀吃瓜过了。哦。有人叫吃瓜，我啦 Runi 是丝瓜。哦，丝瓜。王老师，马上给吃瓜还能来说你给。丢力no lipun angangang kuranan。小黄瓜，比小黄瓜还要大的。大黄瓜，大黄瓜过来。九粒，小黄瓜叫九粒。哦，也是紫盖。不是，它没有紫盖，它是这样的慢慢来，慢慢来，小黄瓜。是小的时候会有一点点。九粒的。大了就没有吃。哦，这个不然慢慢。九粒啊！九粒，比老乌兰九粒是台东讲。KIWLI 啊。比老乌尔。比老乌尔。九粒也是。比老赖。比老乌尔。比老乌兰哦。哎，比老乌兰。小赖。黄瓜。小黄瓜。大黄瓜都叫比老乌尔。比老赖。冬瓜有没有？我好个冬瓜。Mahal pang sa ura tungkwa. Tangkoy ano. Oh, kung kita pang sa ura tungkwa ano na haw. Tangkoy ano. No, ini ya itu kuranan. Saya kuno toas kumatiray arengau. Hai. Itu ya, no toas no itu ya, awal itu karo tu tangkui. Misawar. Misawar. Nana harapin anu minta ko datang no toas haw
ama kaan ta anini matia na hani awai tu kumi paluma ai 茄子，那个茄子， na nai irako mapan ai hai 茄子鸡肉，鸡肉， ai nin ho 有的是讲那个秋香老师有在线上吗？对呀，还有没有知道的这个鸡肉，对呀， Datang no Pangsa？ 还有另外一个名字啊，没有听到你的讲话，你的喇叭，你的麦克风打开。拿树也是，茄子，拿树。王老师还有没有其他的菜名？那个飞机菜有了吗？哦，有了，有了哈古兰盖。还有一个咖喱布鲁，咖喱布鲁带，咖西比来。还好，马拉扎好，咖西比来和咖喱布鲁带一样吗？咖喱布鲁带，还马拉扎带就咖西比来。咖喱布鲁。kasih pirai martada kung nila bali papa 喊的那个人，那个kasih pirai 啊，我在中药材里面看到它的整个梗，最好是那个老一点的，他们是拿来泡茶或者是药材根嘛，它的根，哎，它的根，拉米皮的，jangan还。最好是再老一点。卡西比赖，为什么叫卡西比赖？你知道吗？因为它那个它长出来那个，它会粘在衣服上嘛，所以要西比的呢，我们肥虫啊，不是，可是它是扁的，卡西比赖它是扁的。所以呢，它不容易拔。我们这 fat 它的面啊断掉，它还会再长。可是比来，no, kapag kaya niya pasak segera. 所以它都是用土的方式。呀，馍有吗？馍。黄麻。黄麻哦，可以吃哦。可以吃啊。哦。嫩叶。馍可以吃，呀，格六还那就不能吃了。不能吃。别了，我也不知道。Keliu就是要做衣服。Kim satu pekanan。哦，那菜呀，哎呀，苦苦的，那个不是苦哇，那个夏天吃最好。然后呀，篱笆树有一种花叶子，篱笆树。嗨。那什么树啊？篱笆树。哎，哪家好？朱槿吗？啊，朱槿，对，朱槿的嫩叶。可是朱槿很多种哦。红色的。啊，红色那种的，它的那一类的，那个嫩叶哈是最好。朱槿花，朱槿呢？朱槿，嘛那帮菜呢？有红的，有黄的，有白的啊。朱槿，不是芙蓉吗？我喊那俺的娃娃后，你喊那都啥大灯根子，我们打算我喊那俺的，因为它有开花了，但是它那个树没有名字。哦。是不是叫鲁娜？我是看那个一个老师的书。
这上面是写鲁娜，哎，他是花莲的啦，那个老师是花莲，不知道这个鲁娜是阿美族语还是应该是阿美族语。它是属于篱笆的嘛哈。对，篱笆就是园艺用的啦，篱笆树。然后园艺里面就是花园里有很多这种的。哦，可是朱槿花很多种，很多种。哦。凯明老师，鲁娜，你谈一下。LO。还不要说那个是不但是菜。对对。那个清风草啊。清风草是。很好吃，可是它一定要，它要煮的时候一定要这样，正好努力。我们小时候都会路边采那个花，然后采起来，对不对？那个头甜甜的啊。然后那个里面有一个心可以粘在鼻子上玩，像木偶一样。对。对，就是那个花也可以煮甜汤了。嗯。现在讲的就是个西比赖吗？来，朱槿。哦，朱槿啊，亚伦啊。嗨。哦，好，朱槿。LONA 没有吗？还有那个幸运草啊，有吗？有讲到幸运草吗？3片叶子酸酸的那个。怎么念的？帮在。马福给嘎姑，就是那个做酱草，紫花做酱草，它的花是紫色，然后它也是矮矮的，3片叶子，它的叶子很像爱心哦。它有没有点酸酸的？酸酸的，对，就是酸酸的啊，对，嘿，对。那灯古人呢？我都等我才过来等。可是这是中药哦，中药过来。这是中药材哈。阿罗拉密很好，中药啊。它国语叫幸运草哈。哎，对，然后它叫紫花炸酱草还是做酱草这样？紫花，你再念一遍，紫花什么？紫花，做酱草。做酱草。好棒哦。好。它很好吃哦，它到处都有，也可以泡那个酱油，就这样吃了，它就酸酸甜咸。哦，也是属于菜类的一种哦。对。哎，是不是这个？现在在。是。刚刚对，看到了。看到了哈。嗨，姑娘嗨。好，娘娘好。我们叫做麦呀。这里有没有那个阿妹的那个名字？阿吉吉麦。酸酸的。对呀，阿吉吉麦呀。它叫这有吗？你那边有吗？之前他们填掉了。哦，叫什么？吉人民奈。紫人民。好，好，再给他，我的旁边都是博士哈，所以呢，好，我们大家一起来分享哈。刚刚紫花做酱草哈，它叫也叫幸运草，吉人民爱，吉人民爱，好，吉人民爱。好，麻烦你除了他会，你写一下哈，吉人民爱。有弹手吗？
来巴多拉克。哎，好，黄老师。一尼这安诺罗多考。哎。来给阿奇奇麦。那个海棠树很像海棠。哦。No pag-araw to ka mo itini ano rotok di Burngao， 就是在河沟哈都会长这种的阴的地方，它的梗哈酸酸的，它的叶子跟现在我们叫海棠花一样。我奇麦喊了一条娃娃。可是真正的名字不晓得，那个也是那个可以当菜哦，那个等于下饭的菜，也是用盐巴腌就好了，不能煮。也只有它的梗可以吃就对了。就是梗呀，阿高爱。哦。它的梗啊，长长的。啊，就买还能帮助个人呢。哎，Cicimay ano,我tatangangan bahan awal kungangan， 那个也是算菜类之一了。哎，那一路都叫咪好咪诺盖，咪好味给古马多阿塞，十八弗里多咁忙哎，就是阿Cicimay哈那。干多啊！海棠花的一种了。叶子这么大，它的梗这么大，就是吃那个梗，几斤，不知道长个比较好，都是没几好。哦，很像，我看过的这个，但是我没吃过。哦，没有看过。这么大，这么大。哎，类似海棠花，汪老师是呀，你说了，你说是不是呀？说了没得呀？大陆啥爱喊姐了给没？大陆啥？大陆啥爱？啊，noi mavugir kako tora nganganira。Itu tidak icik ada hai rotok kan cek norotok atau aturan 也会长不是吗？ irato kalau saai cician ha ada hai kumatirai KALOS kalau saai ho呀，它不是卡罗萨埃呢，不是。Urumai mati ya? Uruma. Kalau saai sani.会卡罗萨埃。企业会流出，不是在古曼那。哦。它是海棠类的一种野生的。它的叶子这么大哦，它的籽哈，叶子你看，梗有时候有没有这么粗？高高的啦，如果老一点，它会一节一节。不是刚才的都是花，不是。看不到啊，还是有那白内障。叶子很小，好像海棠不叶子，你看。然后就吸的。可是海棠它不，它是属于乳样的，它是荷花类的。不是在水里面，荷花类是在水里面。对。那个海棠类的那种。哦，kalimulaan ko kuhanan mato asay ayaw ko. Makarkas, yun to makarkas ko no itiya ay no to as alateng kuhana asa no mato asay sama na misakal usapan sa pakan tuwawa
Baka suatu ketua malu mahan ku material 就是最常用的，当吃的来。临时挪瓦了呢。所以呢，我觉得过去的老人的这个智慧，肯定是以kapan anda dah aku jaga 还包一个白白的哦，自己 hari hari no datang meminta bangsa 脏脏的。 所以那都 Kalimulaan， 所以我期盼每一个老师呢，你那个kapan berkata kita， Kim Hai， 是Pak Sasin atau aku anci lah kia misalnya aku ya kalau saya ada atau aturan anu Sasin aku anci lah 在下个礼拜一我可以播给你们看。好，谢谢，好，如果还有其他的菜类哈，你们到我都阿萨。就是那个螺丝。对，我讲的就是这个苏贤，我讲的就是这个。左边那个嘛哈。那个卢沙埃。苏贤，刚才你播的那个我们小时候。对，现在这个怎么讲？卡鲁沙埃。炭母草。这个又是另外一种，也是可以吃啊呀。Bapaknya Aci Cim tuh kumahan nih? Aci Cim， 一节嘛，一节爬藤类，这个爬藤类个呢？爬藤类一节。你拉拉带个马蒂尼埃。一节不那呀，Aci Cim不是，它不是一节吗？它是一个梗这样，还没到大力。Batia utali kia aci ya ai thang de takarau。好，谢谢各位老师tuh Pak Eminamo, Kak Eli kamu tuh siapa nak kamianan tuh mafukirai。这节课呢也即将要结束了哈。谢谢各位，下个礼拜，海明老师，我们的课程还是继续吗？好，我们还是继续哦，因为Kalimulaan aku latang no pangsa ya ayaho anu tay kaden kita kinamatu asay malitengay ang asay kasalakin ng latang sagako naga nanay 我们下个礼拜同一时间我们在线上见面。rumah satu hari naira ko lipong taga tada maraw-raw ko kanatar maraw-raw ko kupalutua dalam tem kupalutua namita mo tamlamlaw naga pinaon kita 因为在这样的一个疫情当中呢，我们常常因为这样的时候，我们跟我们的亲人的距离就越来越远哈，所以我们也透过那个线上，我们彼此的交通，透过在线上，我们可以更相近。对了，上岸aku tireng， arai ma forum， arai，平安。